روزاوش تماشا کرده ارجاعی ما به یو برنامه تاریخ و کمل اکرانی چارپل مدیا ده ور باشما ده نو برنامه تایبت تو ما هولندا را باجار دن اخرا نو برنامه برازینی ایتا دن اخته ما سرگرا رونایش پارتیا ولایت پارێزên کردستان فراskirî nor dira ma îta diyo semîner danê ma waşna semîner no program ganî ji internet serok bila bikere nika em bazê ma Ferhat qisê bikero. Mêmarê bikedir ambazê giramhaş ma bixêr hameyê انو سمینر ما به مناسبت سرگرا رونایش PKK پارتی ولایت پارێزی کوردستانی ما آماده کردو شما همه بخیر همه حوالین هجا میوانین عزیز و بخیر هاتن سرچوار هاتن سمینر هانه به مناسبت سرگرا پارتی ولایت پارێزی کوردستانی ما آواکریل باجار دنهاک سمینر خو امن بگرانی زاراوی زازکی بدن به کرمانجیزی و به کارن زبان زارابای کرمانجیزی بریا کو ام دست به سمینار اخ بکن ام دخوازم تمام حوالا جبو رح شهید کردستان دوزا کرد کردستان و جبو دقیقی راوستان رح شهیدان
Enkazı Azvazana Baran Boskan Berpişarı Partiya Velatparti Kurdistan Avrupa bu haberdayı bu karı barıcı ambazı paneli bu haberdayı bu doktor. Baran. بله تماشاگران ارجاع نکا باران بوسکان در حق توکد آگاهی بدوما سرناو پارتیا ولاتپارێزên Kurdistanê Komîteya Awropa bi xêratina ve hemî mêvanên hêja dikim hemî bi xêr hatin ser siraser çavar hatin ji bo salvegera Partiya Welatparêzên Kurdistan ku bû salekî deh îlonê sala çûnê hatbû damezrandin ve Komîteya Rêveberiya Awropa me biryar da bû Seranserê Awropa li her welatekî bi borî rewş û dema wê her welatekî cuda cuda li borî rewşa xwe û îmkanên xwe derfetên xwe bi hawayên cuda wê salvegera hane pîroz bike li Hollanda jî hevalên me Hollanda biryar dabûn ku denhavê bi semînerekî vê pîrozbayiyê pêkbîne ev ê semînerê ji bo polîtikaya partiyê ser ziman û çand jî bi tevahiya polîtika partiyê ji we re pêşkêş bikin dubara bi xêratinê ji we re dixwazim hevalên me yani wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê ne tenê warê tabî warê siyasî bi tevgeran civakê tevahî vagirê daye dewletên metînkar werkirine ku wek Kurd ti behsa ziman dikî dibe siyasî ti behsa hebûna Kurd dikî dibe siyasî ti behsa netewê dikî dibe siyasî ji ber wê jî partiyên siyasî jî û civaka Kurd jî mecbûrin bi hemî warê civakê da wek siyaset jî pêva mijûr be û bîne ziman jora xebat û ew bike di vî warê da hevalên me wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê dizanin wek zimanê Kurdî bi hem zazakî zaravayê kurmancî komîteyên wanê ku di seranserê welata kar dikin hevalê me berpirsyariya wê dikin wek mîsal her du hevalên me ku îro beşdarê vê semînerê ne me ji we re amade kiribû Mehmet Selîm Uzun û Seyidxan Kuruş her du jî berpirsyarê civata watê ne komîteya watê ne rêveberê wê re ku zimanê zazakî da îro ew xwedî biryarin xwedî desthilatdarin civata wate her du jî di komîteya rêveberiya wê de ne di zaravayê kurmancî da jî hevalên me wekîdinê berpirsyarê wî karî da rêveberiya wan da kar dikin wek nivîskarên Kurd li Awropa ku navanda wan di Swêdê ye Piraniya Kurdî me jî di Swêdê ne berpirsyariya wî ye hevalekî be di berpirsyariya wî de yani Partiya Welatparêzên Kurdistanê di wer hemî qad û xebatên civakê da li gorî derfetên xwe li her derê qasê ji destê kar û xebata xwe domîne di her welatê ku hene hevkariya da wek aktîv em cî distênin û biryara me ye di hemî qadên civakê li welat û dervayê welat hemî karên hevbeş da heya ji destê me bê aktîv û çalak em têda cî bistînin ev xebata me wê berdewam bibe hevalê Selîm Uzun Mehmet Selîm Uzun ji Elazığê Paloyê û demekî dûr û dirêj di nava partiyên siyasî da kar kiriye hevalê me komîteya navendî ye aynî wextê endamê meclisê ye komîteya navendiya Partiya Welatparêzên Kurdistanê wek me got di warê zazakî da pisporê zimanê zazakî ye di wî warê da û warê akademîk jî li ser dîrok û aborî û çanda Kurdistanê jî gelek lêkolîn û nivîsandinê wî hene Seyidxan Kuruç ew jî di komîteya wateyê de berpirsiyar e û endamê komîteya me ya Awropayê komîteya Partiya Welatparêzên Kurdistanê Awropayê di gelek warên civakî û dîrokî da û serziman û çanda jî gelek weşanê wî nivîsandinê wî hene hem bi zaravayê kurmancî û hem bi zaravayê zazakî evê wî hene me xwest ku wan hevalana ser polîtikaya partiyê
جوارا ایرو پولیتیکا پارتی پیشکشی و بکن لبوره دفتا و وقت کو دما و جوات جی گوره دفتا و جوارا بکن گلک سپاس بو هم بشتریا وان هر دو بالا گلک سپاس بو بشتریا و همی رزداران با کسیار پارتیا اجواکی و کساتی کرد لولاندا گلک سپاس سپاس وش ما سپاس کنی که باران ره که نکاح کک سلیم ما yani نکاح کک سلیم Mehmet Selim uzun kısa bir kere o. انباز دلالی میوان عزیزی و دوستو انبازی ما شما خیرامی و خیرامی نو کمیایی شما از سر نامه پارتیا و پاریزانی کردستانی کمیتا پوکه و پارتیا و پاریزانی کردستانی ای هولندا ریزاف تشکر کنه سپاس کنه که اورو نا سالونده نو کمیاییش ارگانیزه کرده و ما فرصت دیم که سری سیاستی پرسپکتیفی پارتیا ما پارتیا و پاریزانی کردستانی شماری بحث پارتی بکری پروگرامی بکری هدف و آرمانجانی بکری اوان نیجا دوستین گرام بوها و خیراتن سر چاوا آتنه ام ترکیه خوشین کو ایرو دوی سالون دا ام به هورانن و سپاس بو کمیتا پارتیا و پاریزانی کردستان آهولان دا کو او جوین ایرو ارگانیزه کریه او فرصات و امکان داری نکو ام سیاست ها پوکه ایرو بدن دیار کرنه پارتیا ما قراره که پارتیا ما هستو ما ضعف گرانه مهمه دونی زمان و کلتوری کردانه سگه شما زوانی کردیکی چند لهچهیان زراوان را یعنی میدانه کرمانچکی، سورانکی، کردکی زازاکی، حورانکی و سوگنا لهچه بینیزی استی پارتیا مانین پیورو سیجیه بیننا چون لهچه بین راهن یا قیمت نیو حق هر لهچه کردکی استو کو آور برو و استانداردزه بکرو واری قصه کردیشتی نشتیشتی و گور امکان و شرطان آور برو و پارتیا ما نو وارده پارتیا یونا درینا که ده زراوی کو کردستانی باکوری یعنی باکوری کردستانی دی یعنی قصه کردیشه هم پروگرام خود جاداناجه و همزی فعالیتان خود از بحث بکری شماری کنگره ما روناییشی آوان کردیشی دیار بکرده یو تام یو سر برو جبه آکردشی کنگره ما بکردکی زازاکی کرده بلکه تاریخ ما کردانی باکوری ده ریا برینا که یو پارتی کردان به لهجه ما کرمانشکی زازاکی از کردکی پارتی خود کنگره خود دست پی کرده و کنگره دیزی رینا او شرف او اونور ملکوت کرده هوار نیجا پارتیا ما پر قیمت گرانی ده زمان کردی کلتورا کردی فولکلورا کردی ملت که به زمان به کلتور به فولکلور نکاره خود بده جیاندنی نکاره حتی نکاره بده وقت ملت کرد زمانی ملت کرد ملت قدیمه زمانی که قدیمه زمانی کردی دیرو که دا کیس و فرصت ندیتیه کو به زمانی که استاندارد رسمی دولتی
و ملت کور هر چاپارچه این کردستانی دا جی فهم بکه لما گلک لحچه مهنن لحچه اساسی کرمانشکی، سهرانی، هورامی، زازاکی و هنکی دی پارتیا ما پارتیا یکمینه کو به همو سراسری کردستانی دا به دو لحچه کو به پارچه مدا کردستان باکور دا تینا خافتن هم پروگرامین خو هم وشانین خو هم فعالیت خوی سیاسی روزانه کلتوری دا جهد ده اوروژی زمان ما اصل خدا به کردکی زازاکیه لی جبوکو ده سالون دا اما نیوی کرمانش کی و زازاکی بپیدن هنن حتی ممکن ده هم جهر دو زراواجی پیک بینن دی نوک پرنسیبه نگوتی اکو لور اورو هم به زازاکی بپیدن پارتیا ما یو سر جو وره نو و دسی ایلون ده پایتخت کردستانی دیاربکر ده اومه آمایا روناییشه دو روزی کنگره خون جاورشته tabi veri ne yo proses asta yo sürece dergesta az dergu dila bahsi Yahudi yani Yahudiyayı kırdan ne kana herkes zoru bu tarihte mesela bir milyon o gram problem erozi mesela Yahudiyayı parti ve siyaseti kırdan ma der rexistana de Partiya Azadiya Kurdistan PAK و تلگرا دموکراتیکا کردستانی تداقه تلگر ما بریار قرار دا که ایدی بسو yani vela بیایشه نه پارچه بیایشه دکانا تجرکانده و تجارت کردش نبنو تاریخ ملت ما و مسئولیت و ملی ماری امریکن وگه ما پروسسی یهودیایش دست پی بکرید این در خستنو قرار داد که دیریتی هب دید یو پارتیا سیاسی تاسی یو سر نا پروسس دوام کرده پروگرامو که نوه دستورا که نوه دکلاراسیونه که به پرسپکتیف سیاسی و نوه حاضر کرده انداما خوری بلا کرده her seviyede hatta tek insan sempatizani ne dirrexistana komyonu münakaşa kerdi ameyo nokta ki piya kerdi. Mesele siyasi ideolojik esası Çin'di ki ne her dirrexistani bir ihtiyatı ucrape çok tespit kerdi be düzvana o dün lehçeyani Kürtki no program hazır kerdi. No programı hem Kurmanşkiyo hem Zazakiyo hem Türkiyo Reynazi readeriyen abi yok parti programı bu kena hem Kurmanşki ve hem Zazaki ayazi parti amaya pervekeya o Reyna yok deklarasyonu ma hazır kerdi. Nazi Türkiye و کرمانشکیا و به زراوای زازاکیا پارتیا ما احد قیمت دانا زوان و کلتور خوده مینانه هر سویه جا بیارو ایرا مضاف کیفوش و سرفیرازی که پارتیا ما واری لحچه ما دلالی کردکی زازاکی و جناگه راشتازی bu tarikadu UNESCO vatubi eğer var diyeceğiş ne bu kovim bu Reyna ma partiya ma ne ders halandı tevekke şu parazana şu azana hazır kerdi o dokümentasyon mayı heminde ma de zaravayını ko habetlini usi karar siyaseti partiya ma حتیتله همه کنگایش ما یعنی جیوین ما به ترکی به زمان ملت کردیو ترکی ما مجبور نیب حتی مجبور نیبی ما نخده هم
Komiyan de hemizi se Evrosini gitya ma komya işte nov civin de karkili mazuvani milleti ko kadatmini na prosesa halyayiş aspirasyoni limyayiş yo şer yo harb u piliz duvar zaman de tebdin ma ba'd hazire hukar dokümantasyon kuvraştı partiya ma Diyarbakır'da segem va tam yıl ser verücü nev u desi İlon'du, Eylül'de yevcav rındı u be beştariya hera kongra kuvraştı. Partiya ma me kongra xwe dîsa bi Iraqê di ala Kurdistanê da dest pê kir û di vî kongrê da dîsa me kongra xwe bi Zerava Zazakî da dest pê kirin ku partiyê dinê jî diya wek ew bikin ku xwedî lehça ku dibin tarîka bindabûyînê dayê xwedî derkevin di vî awayî me wek gavekî pêşî wê dirêjî avê. Kongra me bi rastî kongrekî yasayî bû berê her tiştî ez bêjim qanûnî li gor qanûn û huquqa ku Tirkiye da heyî li gor wê lêfiîliyatê da gorî xwe me kir. Roma partiya me du kongre çêkirin. Yek li Diyarbekirê kongra fiîlî bû û yek jî kongra resmî piştî kongra fiîlî li Ankarê di bênî enka çavderiya makamên resmî Tirkiye da çêbû. Me bernama xwe destûra xwe tiştê xwe li gor siyaseta xwe çêkir. Em bi qanûna nahatin girê dayî me girê nedayî. Loma em dibêjin kongra fiîlî bû. Yani de facto kongre bû. û di kongrê da hem ji gelek bacarên Kurdistanê taraftarên me, xelkên me, welatperverên Kurd, nivîskar, rewşenbîrên Kurda, siyasetmedarên Kurda beşdar bûn û ser da jî me dervê du partiyên Tirka ê ekstrem nasyonalîst, şövenîst, Partiya Türkeş Millî Hereket Partisi dibêjin û Partiya Meral Akşener İYİ Parti dibêjin. Me bawa nekir lê ew ê dî hemû me ba wan partiya kir. Partiya ku li ser iktidarê ya, Partiya Hukmê AKP, Partiya CHP a Xelkê Cumhuriyeta Xelkê dibêjin. Partiya Dem Partî ku berdewamiya HDP ye di legal siyasetê da taraftarê PKK'yî me Hudapar ku di ewa dînî reng dînî Kurdistanê da siyaset dike û hemû partiyê dinê hemû partiyê dinê jî me bakirin beşdar bûn. Ev jî tiştekî destpêk û mihîm bû. Ji ber çi mihîm bû? Ji ber ku me got em partiyekî yasayî min. Em dixwazin li Tirkiye siyaset bikin. Me ba hemû kirin. Tiştê balkêş, tiştê ciyê kêfxweşiyê ye ku dibin ala Kurdistanê da û bi marşa Milliya Kurdan ê raqîb heyeta AKP partiya iktidarê, heyeta CHP, heyeta Dem Partiyê hemûyan rabûn û destê xwe girê dan. Ew jî pir balkêş bû, balkişand û dervê me partiyên dinê jî wek me pîroz bikin kêfxweşiya xwe anîn ziman ku ê Kurda we tiştekî baş kir. Bi vî awayî hûn dizanin Tirkiye meribêje ez Kurdim jî hê jî dibe sebebê kuştinê. Lê tevî vîya jî me ev tişt da şikandin kongra xwe da partiyên dewletê jî mecbûr bûn li ber ala Kurdistanê û ey raqîb rabûn rêz girtin. Wî warî da jî ew bû.
کنگرامه 2 روز دوام کرد و 2 روزا دا من بلگین که او تشتی که من نشانی و دا وانا دیسا مناقشه کرد و بریار دا کرن وک رسمی لی پروبلمه که پیشیامه هبو او جی چه بو ام و پاک پارتی آزادی کردستان دبون یک پارتی آزادی کردستان پاک ناوی پاکی دا کردستان هبو جبر ناوی خو و پروگرام خو لسر دعوا وکرن محکمه دوام دکرد نگو هم جبو ناوی کردستانی د پاکی دایی ام بپاریزن ام رسمیت دا سر ناوی پاکی مراجعت بکن اگر ناوی ما پاوکه قبول کرن ام سر ناوی خود دوام دکن پاوکه اگر قبول نکن وقت لحظه کرنه کی دود آلی نگو جبو کو دستکشتیه کیه ناوی کردستان تیده سر ناوی پاکی ام دوام بکن بر کل کردستان دا چند پارتی هنن کو ناوی وان کردستان سره پسکی تدقاقی و کردستان کمیست پارتیه لسر وان دعواتیه ذکرن بو کو ناوی کردستان دی هر دستکفتیه کیه راستی که ترکیه لاست کرد زانن کو وها نرحاته لی سرمجی دعوا وکرن دعویه دا خاصی مهکی بری ام yargıtay diyeceğin yargıtay Türkiye navi me peveke kabul kriye li dava ku ser haki hatı bu avakirin icar peveke ji selave peveke devam dike jiber navi me jiber programa me li me taviz neda ya iroji me جنابی خو کردستان تی دان تاویز ندا سیاست خو پرسپکتیف خو تاویز ندا حتی ایرو نه دوام کرده و امی دوام بکن اگر سر ما قدخه دینجی رین حقوقی این ناو ترکیه این ناو نتوی تیدا امی بجربینن او موزی دست خو برندن ام بازی دلالی یعنی پارتیا ما partiye ki yasayı yani kanuni ligor kanunun Türkiye ama kabul kerdişi neyse partiye bir veri duye seydülü yazı verucu illegal bir yani ve şartı bir limitki bir partiye olan ya Türkiye'de izma resmi teberajma partiye resmi و فعالیت خود نو شکل دوام کنی و پارتی ما کردستان ده دست پی کرد و بعد که نامه پارتی ما آمو قبول کرده شه کنگره خود رازنا دیاربکر ده قضایان ایچیان ده ماردین ده وان ده و نا پروسس دوام کنه امسر ناوی پوکه پارتی ولاد پاریزانی کردستانی و کردستان دوام کنی پارتی ما بلکه شما بینینی یا ویدیوز حاضر کرده اجازه گرده راموجنی بحثی سیاست کلتوری سرو فعالیتی کنه روی زمان زکماکی و روی آل bayrak تده اما از ما کنالون ده دیاربکر ده باتمان ده ماردین ده جهان بیناد فعالیت کنی بعد کنگره ما پشتی کنگره ما پارتی ما به هیئت کی فره چو باشوری کردستانی و گلکا بیگمان تعقیب کریه پارتیا پدکه یعنی پارتی دموکراتی کردستان باشور و سروک پارتی رئیسدار مسعود بارزانی تیدا و پولیت برویا مکتب سیاسی پارتی تیدا به سویا هیری بلندا به پروتوکولی که ای دولتی چاوا دولت به پروتوکول هیئت اگه دو قبول بکن دیگه سویدا هیئت پارتی ما قبول کرد
و بکور سریدار رزدار سروک مسعود بارزانی پر قیمت گوتن قیمت دادن و یکیه به پروسسی و حوالی مجی آنین دیار کرن کو او گاوه کی نوی و نوی داوی به پروسسا یکیه دوام بکه ام به هیزین دنی را حتی جمع به ایکو ام دکارن ببین یک دبین بانکی دا یک پارتی سیاسی دا ببین یک لی ایکو ام نکارن پارتی کی دا ببین یک ام هفکاری کی دا جپه کی نتوی دا ورن با هفودو ایکو ام نکارن اتفاق کی نتوی دا جپه دا ورن با هفودو قد نبه بلا دیالوگ ما هبه تکلیه ما هبن اگر یاجی ام نکارن بکن و گاوی ام دجمناتی هفودو نکن ام نکن علیه هفودو دجمناتی هفودو نکن خلق ملت خو غمگین و دجمنین خو ام شان نکن او سیاست ما دالی باشوری داجی خاصی کو ام تاقید بکن براستی کردستان روجاوا هم دبیجن کردستان بن خط جالی نسکبه و اندام نسکبه پر نزد تاقید کرن و بوی وک هیویه کی و خلق ما در دورانه دبیجه دوان دیراجی بی یکتیه بردوام بکن جبو ما تو آستن کنه ای کو ام برخستنی سر خطا کرد و کردستانی من یعنی کردا وک ملت قبول بکن آخر جغرافیا کردستانی وک ولاتی کردا قبول بکن زمان کردی وک زمان ملت کی و زمان کی رسمی به خبات بکن هیجایین کردا نرخ نتوی وک آلا کردستانی وک عراقی و نرخندنی این نتیجه قبول بکن اوانا ورن با هر دو بین یک آلی دا بناو یک پارتی دا ببین یک تو آستنگ نابینن پارتی ما هر چقاس پارتی یکتی گاویتیه ام بکرینن ام لورجی ایروژی اشکره دکن دکلره دکن کو جبو ما نه سروکاتی نه مقام نه تشتکی دی نمیلیمه پارتیین که دروی ما هنن yani مرد ناو بکن نکه زیده نمیلیمه لی پارتیه که خطا نتوی دانن هم کارن به هفرا ببن یکی لگوری ما ده خطین اساسی هنن ده کردستان باکور دا لترکیه اصلی خود سراسری کردستانی دا دو خطین وها اشکره هنن بلی بونه کو یک خطا انتگراسیونی خطا کی ملت کرد که کوشینا کو ملت کرد حتی ایرو دایی به آنکاره را به شامی را به بادای را به تهران را گری بده و دیجی دولت بونه و ملت بوینه جی قبول ناکه بالتوريه نو وعجيب وك ديمقراطيك أولوس ملتك ديمقراط وك ديمقراطيك جمهوريات وتشتي وعاد بيجن أو خات مالي ساف بتشار بارتشي كردستاني لاجي وها أشكرا بربتشاف أو خد المشينة ومرب جرك جديجي بكرة خطا دويام لباشور وك رئیسدار مسعود بارزانی شخصیت آویده پارتی دموکرات کردستان باکور بین خطی از کردستان روجاوا و کردستان روجلات هنن او پارتی و ریخستنج خطا ملی دانن ایرو مسئولیت بر پرسیارتی هیری مزن وظیفه هیری مزن کردستانی دا خودکرنا وی خطی ملت کرد هاتیه نقطه کو براستی به زمان خو به هبون خو به دستکفتین خوی دیروتی و کردستان فدرال آباشور به بین خطری دانم
dijmenên me çar alî derdora me girtine û dixwazin me ji hedefek millî dewletbûyînê, milletbûyînê dûr bixînin û destkeftiyê me têk biçin. Loma em eşkera bav dikin. Serokê me rêzdar Mustafa Özçelik û berpirsiyarê partiya me bi her firsatê, her wesileyê da bang dikin, ez dixwazim dubare bikim ku em kîja partiyê da dibin bila bibin. Li Bakur, Rojhilat, Rojava û Başûr ên ku li ser xeta millînin ku li Kurdistanînin bi taybet dostaniya me gerek hebe, em nêzîkî hev bin, piştgirî û destek bidin hev û bi. Milletê Kurd îro mihtacî wî tiştê ye. Wextê xwe zêde ew nekin. Ez naxwazim zêde dirêj bikim ber ku hirs û evên we jî hebin, belkî baştir bibe wî firsatê bidin we jî. û ez rêna wazena vacîkê partiya me partiyakî îdealîst e. Yani tu cîra girêdayîn ya yani bi îmkanên xwe, bi fedakariya xwe heta Ewropêz dewam bikin. Partiya me bi rastî li ser fedakariyê, li ser xwe baxşkirinê ava bûye û îro jî dewam dike. Em bi tu derî ra bi tu kesî re girêdayî ninin. Siyaseta me bingehîn hem li Kurdistanê hem di warê qada navnetewî da siyasetekî ser bixwe, siyasetekî bi şexsiyet, siyasetekî berjevendiya milletê Kurd li ser her tiştî digire ew be. Ji ber ku partiya me partiyekî millî ye, demokratîk e û di vê partiyê da heme milletê Kurd û heme azınlığê ku eştê sê Armenî, Asurî, Keldanî, Arab ê bînî ma pêrenê yên warê heqê ziwanê kulturî yên pawênê eyra ma partiyakî millî demokratîk û no siyaset xwe no perspektîv xwe mawazin qebûl bikirê di aynî perspektîv li Başûrê Kurdistanê di dema referandumê da Serok Rêzdar Mesûd Barzanî bi xwe anî ziman ku wexta dinya çû ser wî gotin dev ji referandumê berdin bi qerar û bi şexsiyet ew gava dîrokê pêk anîn wî bi xwe li ber rojnamewanên çar aliyên dinyayê de hebûn aynî wiha got. Got Kurdistan erê bi navê Kurda tê navkirin welatê Kurdayê lê ne tenê welatê Kurdayê. Kes milletên ku ya jî eqaliyetên ku li Kurdistanê dijîn dîn û mezhebê ku henin bo welatê wan hemûyan û ew bû di warê navnetewî da wek manîfesto ku dinyayê ra em Kurd çi difikirin, çi dixwazin û bi rastî jî wiha ye. Yani partiya me jî bi aynî awayî sibê eger xwediyê desthilatdariyekî be em ne tenê partiyê erê em milletê Kurd esas e lê dervê milletê Kurd yên dîn û mezhebê dinê ve jî henin em ew dikin. Bi Kurdî biçekî behsa Ewropa bikim û ew dawî bînin. Partiya me piştî kongra xwe li Diyarbekirê darxist me dest bi xebata xwe ji nûva organîzekirina xwe reorganîzasyonê li dervê welat jî û li Ewropa jî dest pê kir. Me kongra xwe konferansa xwe a Ewropayê a pewekê li Swêdê paytexta Swêdê Stockholmê de darxist bi beşdariyekî fireh. Ana em welatên Ewropa wek ewro em li vir Hollandanın, Hollanda, Almanya, Fransa, Swîsre, Nemsa, Finlandiya,
دانمارکا و هنک ولاتین جیه دنه دا پارتیا ما یا کمیته پارتیا ما هنن بنده پارتیا ما هنن یا دوست و هوارو و در پرسیار پارتیا ما هنن ام در شکری دادن خباتا کلتوری خباتا دموکراتیک آکو دروی ولات دبه دویا دا جی سری دا یک جی خباتا دیاسپورایی بکرت بحثا دیاسپورایی دا وانتشتان بیجم دیاسپورا انا دو قنالا دا maalesef بچه دوی وای دا جی کرد نه یکن یک کندزانن راوان دا کردی یک دیاسپورا حتی اواکی قنالکی سیاسی هی پارتیا ما دبیجه کو چاوا لکردستانی آخا کردستانی دا یکیتیا ملتی کرد پیوسته aynı havayı لگو شرط و مرج Avrupa ولاتی که هم تیدانن کردین می در واجی دبین شمسیه کی دا خستنه کی مشترک دا ایورن با هدو دو او که قنالین که جبو دیاسپورای هنن بو کردان نباشن نراستن ام حول دن که وانا نیزی هر بکن و بکن یکی و او مسئله او تشت وقتا پارتیا ما شو باشور کردستانی او پرسفاق و او داخوازا خو رزدان مسعود بارزان راجی آنی زمین و بیجی تکواشیا خو دیار کردو از در نکنه که قدیلنا رینا از شما رزاف سپاس کنه تشکر کنه ایرو شما بشتار بی تاش داما مورال داما و ما زانی بی نوتنیا پارتیا مانیا پارتیا نه ولات پاریزان کردستانیا دی هر کس ما دستو ما قیمت دون دوستانی و آلیکاریا هر کسی جاره کدین جوارا سپاس بکن که دون بشتاری جیبینه دونه و شرف دائمه زور سپاس بکن دون هر هبل بلا هر بیجی کردستان و کرد و کردستان وشبی سپاس کنم سپاس وش تماشاگردای ارجاعی نکا ماکک سلیم ممثل موضوع سپاس کنی نکا از چند قالان واجی الی میوانن هجا میوانن قدر بلند من همو خیراتن سر چابا هاتن از جوکک سلیم همو هوانن کو به جبینی آماده کرنه کد دایا به جبینی از همیارا سپاس دکم نجبر کو برنامه زندیجه نگور به همی داخل و چیدکن بله شما پیار مهمان مسافر ارجایی شما پیار خیرامه سالی چمان سرامه از انبازانی که نا کمبیایش آماده کرده کد دایا ناخباتی از همیان را صاف سپاس کنه کک سلیم yani dergu dila ne buje yani se kilmki parti sero politika parti sero kseker asasaf çigo ezva çini ama reynazı çen noktayan sero az yani vazana gönderi çigo az nikah sebekli zavçi pratikni tay hususiyeti partiya ve parazeni Kurdistan'ı ne hususiyatan az mühim binana nodr draz vazna ne hususiyatan serobindiri bele mevanın heja kek selim hem hamu politika ser politika parti ser damazarandına parti ser prensipin parti sekir de az difazım çend halin ku az mühim dibinin لسروان بسکرمش بر کو او خصوصیت پارتیا ولات پارازن کردستانی نه yani işte bu یک miras yani PVK le çava یک miras ser çava یک miras ya ababiye yani ve mesela az green dibinin jber ku beri haşte yani
hareketa Bakurê Kurdistan salên heftê 4 heftê 5 û yani heştê da piranî em bêjin hatiye avakandin îdeolojîk, polîtîk piçekî yani rê geriye rêya xwe dîtiye li wê demê da pir li bin bandora çeptiya Tirkî da bû ji ber wê em pir li mîrasa xwe ya dîrokî ser nesekinin peveke wekî yani hareketa Kurdistan, hareketa azadiya Kurdistan ya 200 salê para wek miras digire li ser wê mirasê avakiriye û bi pratikê da jî programê da jî hatiye nivîsandin ji salên Bakurê li 1965 vir va bi damezranina Partiya Demokrata Kurdistan vir va mirasa hemû hareketên Kurdî qebûl dike ji hemû qenciyên wan îstîfade dike û li ji ber wê jî li Bakurê Kurdistanê da wek konsensûs e wek partiyekî konsensûs hatiye avakirin yani ne tenê yên ku ji kevneşopa HDP kûkê tên an ji kevneşopa yani em bêjin Devrimî Demokrat digotin Partiya Karkerên Kurdistan ne ji ew mirasê tê ji ya rizgarê jî ala rizgarê jî qawa jî PSK jî ji xwediya hemû mirasên wan yê alî erenî derdikeve û vî alî da ez meselên nirx ji giringin nirxên netewî yani peveke wekî kekselin got xwediyên nirxên netewî derdikeve lê xwediyên hareketên netewî dîrokî derdikeve îro hûn ê dibînin li vir Şeyh Said heye, Seyid Rıza heye, Hadi Muhammed heye, Barzanî heye peveke xwediyê mirasa wan xwediyê tekoşîna wan derdikeve li ser vê mirasê ava dike ez bi Tirkî yani Kürtkî vac yani peveke zaf yani kıymet buna miraso dîrokî miraso netewî yani mirasê hareketa azadiya Kurdistan mavanê di sê sero mevcuda di sê sero Kurd yani mehna modern de semedî mafên heqanê xwe tekoşîn danî mücadele kenî peveke hemwarên nê miras bêjena na o no pratik dize 1906 ra nat Bakurê Kurdistan de tan refestin amê ava kerden ya cara awelin Partiya Demokrata Kurdistan o cevapızı xelek refestin bin amê ava kerdin heveke var ne mirasan piyerin bêjena o ne mirasan ra ne hareketten ra yani PKK de kadroy esti heveke tena bi kuku mavac HDP û Partiya Kurdistan İşçi Partisi yani Devrimî Demokrat digotin inan ra DDP'de digotin inan ra tebe inan ra müteşekkil niya hemmayê partî refesinden binan razım yani peveke yani insan kadro esti no mehnedir peveke Bakurê Kurdistan de yok konsensüsa yani o rıdra xwesê yo partiya ideolojik tarif nikena xwesê yo partiya Millî Demokratik tarif kena Partiya Millî Demokratik çiya yo Partiya Millî Demokratik da yani merdim dindarız ben o merdim liberalız ben o merdim sosyalist ben o ne hemyan çine eser o pyekerdo yo programı nettevi ser pyekerdo no programı nettevi çiyo Kürt her tüser var hüküm bi yani evvelci az per gring de benim teveke yani gringiye de devi ki Kürt liser her tüfe fadiye hüküm bin yani liser her tüfe ve bu idare bikin ev pişteki per yani mühime o natural tişteki tabiye yani her millet mafevi heye liser her tüfe fadiye hüküm de teveke per gringiye de vi از نکوازنا پروگرام تفکر یا پاساژ دوانی یعنی کرمانجی وننا انشالله تفکر دوجه پارتی عمل دیجن لیرنا یک ولات یک ملت یک devlet یک al یک zaman یک din و یک mezhebiye yani vayje az per green benim jiberku yani be
ortaya ketina milletan yani bir düstud 35 salin daviye da millet Avrupa'ya derketin ortaya o millet be ideolojiya modernizm işte aydınlanma diyeceğim Türkiye yani revşen bir biyayiş diyeceğim bir fikri le Avrupa hat usa hat kabul kirin hat münakaşa kirin ku devlet millet homojenin yani millet yani tek rengin tek zaman tek din le ev fikir Avrupa'yı da beri yani derket ortaya bir piştra le cemme le rojlata navin o de Türkiye edi per vulgar yani avayı kaba abayı vulgar Kemalizm o bağımsızım derken. Kemalizm o bağımsızım liser kurda yani bir rastı zulme ki yani per dijwar dan ajotun jberçi de Türkiye ve Kemalizm Kemalizm got tane velatı da Türkene tane Türkiye'ye tane yek din heye o tane yek mezhep heye ama mahmuya li Türkiye kan diye mektebe da tane lister mezheba Hanifitiye perverde yani heye. Yani de ev dinendin, en olendin, ev zamanendin, ev kültürendin, hamu hatın inkar kirin. O me em hadroin yani Kürdistan'a bakurcu piçeki bine ve tesiri de man. Belki demek ki hareketa Kürdice eğer ve eşkira ne buje bine ve tesiri de man o Kürt ve homojen ditin belki yek zaman Kur'an'ı kurmancı serbest bu. Yani kurmancı eğer resmi ne bu gotajı yani pratiğe de kurmancı vakreda kurmancı serbest bu. Vakreda sorani serbest bu. Hatta ga hinci hin revşembirin mehne dibejin zamaneki nettevi. Gava zamaneki nettevi dibejin yani anjı tane sorani kastikin, anjı tane kurmancı kastikin. Ve yani beri hem beraber homojenizmi yani ve modernizmi bir türü beri Almanya Mektebe Frankfurt Division yani Ekola Frankfurt Division Ekola Frankfurt yani dış derken jüve hareketa 6-8 destekli Avrupa ama 6-8 Türkiye yani şeveyki din destekli ne vek Avrupa'yı Avrupa azadi faz bu yani tabiatı da yani millet o civat ne yek rengin per rengin yani ne yek olun per olun jiber ve heveke veki kek selim jigot programı da per vekliye kud beje Bakuriye Kürdistan'ı da düz zaman düz lehçe dibe fermi bin. Kurmancı o zazaki dibe yani fermi bin o embejin heremin kutida kurmanç perin kurmancı perverde verekirin le zazakici ders veredayı. Dersi zazakici mecburi be. O heremin kutida zaza perin yani Türkiye yani dimilik sedikin perin lüve deri perverde bidimilik gibi ve dersa kurmancızı bölçübe mecburi be. Yani ev az per giring dibilim. Saf kilm zazaki yani bazen erceğe misafirin delal peveke verba yani yev zivan yev millet yev din yek ola peveke cemaat mazani ki cemaat zaf rengo zaf zivano zaf dino peveke na rastiye cemaat binena o göre na rastiye cemaat program braşto mesela Bakuriye Kürdistan'da zaf akerden işto ki kam cadı kurman zafe ucat perverde bir kurmancı bir ülke kardeş ama zazakizi mecburi bu kam cadı ki zazay zafe ucat perverde zazaki bir ülke kardeş lakin yani kurmancı mecburi bu beri ez daha senin bahse çıkır yani evli bir giringe yani mesela kültür edacı fazla çan iştabejimiz var kültür. Kültür tarif ve usat tekrin diberin çen
çand ev avaya jiyan û ramanê ku civakê ji civakên din cuda dike ji demên berê ve heta niha digwere û bi huner bawerî örf têgihiştin tevgerên xwe yên bêhempa nasnameya xwe pêk tîne. Yani ev kultur ji dîsa bi modernîzmê ve wek homojen hat dîtin wekî kultura Avrupa yên serdest yani wek kultura serdest hat dîtin û bi hemû şêweya ew kultur dünyayê de hat belavkirin. Hatta dîsa ekola yani mekteba Frankfurt okulu dibêjin evana wêra gotin kultur endüstrisi yani bi اتخاذ اوی کی بگم تماشا کردن ارجای تای مسافری نوی آمی orada ما yani o daha pauzeda navberda ve devletin rojava devletin yani mezdin kultura ve kültürü serdest dan nişandan o bir endüstriya kultura ve pastın bedin milletin kabul kirin nave ve oryantalizm o eurosentrizm diyeceğim yani fikre ku Avrupa merkezde yani endin yani ne tiştin Avrupa serdeste devletin kolonyalistçi ya Türkiye ve Irak ve İran ve kultura ve kultureki serdest yani kabul kirin o kultura kurda her tim yani bindest bu o kultura kurda ve kultureki bêhempa yani tu kıymet avi tüne usa nişandan yani bi sinema, bi tiyatro, bi resim, bi heme yani şevin hüneri kultura kurda ve bi kıymet nişandan. Hatta ev li cem kurdajı tesraviye bu kurdjı yani kısmeki kurda revşemrin kurdajı kulturun ve yani erjin ve heyjayın ve bir kıymet. Yani ev işte kipir giringe PVK iro ne hezdeki permezine yani imkanın ve permezininin le PVK dupazde alikari bike o dupazde nav civatı da registra ava bike registrin kulturi ava bike ku yani kultura Kurdi belav bike kultura Kurdi jibo yani Kurda yani hoş bike ku Kurd kadiye kultura derkevin o kultura dünyayı da bidin asandın iro yani jibo ku dünyayı da mrov kultura bidin asandın sinema per giringe tiyatro per giringe medya per giringe yani tamam per hem bakim got per kuvvete peki peveketüne endüstriya sinemayı ki avake le yani kesin kuvi ali da habitin kesin kuvi ali da yani hüner avadikin yani Afri'nin alikaryavan yani dike fazla bike o vida vira ez bukajı yani Gazi hükümete başlığı Kürdistan'daki ku iro dünyayı da yani kültür per giringe jiber ku dü alyen hegemonyaya yek siyasi hegemonyaya yek kültürel hegemonyaya yani lisa evji yani beri Gramsci yani ani ortele iro binerin Türkiye Erdoğan dibece 20 sale iktidarın de emnin ali kültürü da vari kültürü da em nikarmın iktidarın kültür çan yani zaman ev kas giringe jiber ve dibe yani hükümet Kürdistan yani alikari bide imkana peyda bike ku hünermen denmeyi baş aliye sinemayı da aliye tiyatroyu da aliye resmi da yani hüner bafirinin o dünyayı da beraberkin mesela kültür yani kültür disa homojen ne yani kültüra yek millet şey homojen ne yani hamu yani kültüra tek tip yek kültür tüne yani nav kurda da
yani tek tip yek kültür tine, homojen yek kültür tine. Tüne kültür cidisa jeherem te guherandın. O dibe em ev perrengiyat kültüra cevata kaje yani kabul bikin. O yani bir Ali Dağcı kavak bekliyor. Yani kabul bikin. O hamu her aliye civatı destek bikin. Destek bikin her aliye civatı. Bak misal dibecin Kurd lahmacun hasdikin, Kurd tuş hasdikin. Hamu Kurd tuş hasdikin, as Kurdun tuş hasdikin. Yani işte ustajı yani dibeyen yani bizanıdın. Bu civat her aliyeda perrenge yani em bir iro yani kabul dikin PKK jber ku peveke jbo siyasetteki demokratik mijarti. Ne siyasetteki elitist, Jacobinist o her tişt tor jorte tayin kirin o çend kes yani tencem hev yek merkez komite an politbüro siyaset tespit dike o ev siyaset takı bir zor edecivati kabul kirini yani iro yani PKK yani beravi siyasetteki demokratik siyasetteki civat ve behevra bazı siyaset bekeli bir çi mühimin yani bejim perdeleşnekim dezgen sivil pergirini yani disa siyasette hakimi da devlet diye ancak iştiracı partiye bu işte parti devlete bu hinci parti devletine hin dünyayı da devlet o parti bir yardım karar dedin yani bu her tişt bin kontrola partiye daya yani kontrola devleti daya yani lecem mecri yani tesravi geldik bu yani bir sadece beri Antonio Gramsci bahsa sivil toplumtur cevatın sivil kıştra yani sana haşti bir vahmu dünyayı da edihat münakaşakirin ev civatın sivil avakırına civatın sivil mesela hareketa hemberi şer hareketin derdor hareketin jinan hareketin civanan hatta hareketin oli yani ev hamu na iro tırgiringin o hareketin komelin anjı dezgin pişey mesleki ev gelo yani PKK programı da yani vekili gotiye ev müdahale wana neke yani ev varın otonomun yani ev civatın sivil ev komelin sivil ve kari otonom bikin PKK alikariya wan bike o hawl bidaku civatı da ev komelin sivil bilav dedin jberku be mesela işte Gramsci dibece asas devlet her dere ne bir zor hüküm diker civatı. Bir komelin kuye sivil, behezin sivil yani hükümrani ki yani peyda diker rasta iro herrani bir hareketin sivil, bir komelin sivil devlet politika xwedidin meşandiri. Ne bir zor eydi her dere. Jber vecid ve hem beravi yani civatın sivil, komelin sivil yani ava bikin her aliye civatı da hebin. Ev kırgırın yani her aliye civatı da hebin o her aliye da lecem gelbin alikarya gelbikin gelbi zanebeku aha bir ev hene. Peveke pır yani gringiye de deviji ciber ku şaif ki iro ev heza peveke tüneku yani civatın sivil bela yani embejin organize bikelle kek selim got kek varanj got yani ama her ciye ku xabatın sivil teda hene pevekeli gor hezin ku dest avije lüvederi fazla aktif be le ne servan hüküm bike yani ne müdahale karbarı van bike alikari bike kuvan ve behevra bike yani az mesela nizam tamamını çıkasma heyetine mesela ideoloji selim göttü hattına Kürdistan'da yani evcil disajı ideoloji etti yani ideolojinin devlet etti disa yani altızer derece yani devlet hacetin devletin ideolojik pergiringin hamu devlet hacetin ideolojik televizyona mektebe hatta malumata
ve van dixwaze nav devlet nav civatê da yani qedî hüküm be û çi heyf ki devletin kolonyalist bir yani piranî ji li Bakurê bi îdeolojiya xwe gelekî tesîr kirina rewşenbirên Kurd. Li ser rewşenbirên Kurd gelek tesîr kirine. Ew du xet ji ber wê ye. Yani Kek Selîmê car cara dibêje li Kurdistanê ji Abdullah Cevdet vir ve ew dixet. Yani hezar û nesid destpêka hezar û nesid da gava li İstanbulê rewşenbirên Kurd hebûn û dahatin cem hev işte rêxistin avakirin Kurdistan Tahlî Cemiyetî û yên din. Li wê demê va Abdullah Cevdet her tim di dilî bû. Yani tûcar li cem hereketa Kurdî da cih negirt. Kurd wek özne qebûl nedikin. Ew pir giring e. Yani wek aktör Kurd û Kurdistan wek aktör wek özne yani qebûl kirin pir giring e. Wek nesne qebûl dikin. Yani çeptiya çepên Tirkiye ji hemû hikûmetên Tirkiye ji Kurda wek nesne qebûl dikin. Yani li ser xwe wek özne wek aktör qebûl nakin. Yani ew qet îro jî yani şeş û pênc vir va yani kısmeki rewşenbirên Kurd naptî pêda bûn Türkiye İşçi Partisi dibêjin. Ama yani em bêjin Saîd Elçî û çend hevalên xwe yani bi înat got em özne ne yani em yek milletin welatê me ye Kurdistanê divê em rêxistinên xwe yani damezirîn ku em bi xwe bi navê xwe qisê bikin. Kesê din bi navê me qisê neke. O ana partiyekî dameziran mesela ew roj bir va Bakurê Kurdistanê da heta netewî yani vekirî heye. Hin ji serê rewşenbirên Kurd Bakurê Kurdistanê da pir tevlihe be. Yani bixabin mejiyê wan mejiyê xwe ji kolonyalîzmê xelas nekirine. Yani hin ji özne Ankara'ya, özne Türkiye'ye. Yani mesela gava dibêjin Demokratik Cumhuriyet, Demokratik Türkiye evi yani esas çiğ wan ev pir giring e. Yani esas mejiyê wan da Türkiye'ye ne Kurdistan. Yani yek ku mejiyê wî da Kurdistan hebe her tiştê xwe îdeolojiya xwe bernameya xwe her tiştê xwe li ser Kurdistanê ava dike. Mesela yani gava sosyoloji bigre berçavê xwe sosyolojiya Kurdistanê digre berçavê xwe ekonomî aborî bigre berçav Kurdistanê digre berçavê xwe ama me piraniya rewşenbirên Kurd yani sosyolojiya Türkiye digrin berçavê xwe ekonomiya Türkiye digrin berçavê xwe Ankara ya çîvan yani ki ku dünyaya ez dibêjim ji Ankara'yê dünya dinêrin ve Kamışlı'ya dünya yani Tahran'ê dünya dinêrin Bağdat'ê dünya dinêrin ama Kurd divê li Diyarbekirê dünyayê dinêrin li Süleymaniyê Hevlerê li Mehabatê Kamışlı'ya dünya dinêrin yani xwe bikin merkez Kurd Kurdistan bikin merkez ve o yani mizaf kurmayı karker binecz köfki bacı yani azına hassas yani siyaset PKK demokratik o siyaset o yani rastiye şar rastiye cemaatça göre rastiye cemaat hareketlena o yani sarı kodu yo projenin birazdan o proje bezvar nuvazına bezvar bu cemaat kabul kardeş yani bir cemaat var, bir şar var, piyavazına politika bitiyor. O vazına miyan cemaat tezgahani, refestani sivil yani zaf bila bitiyor her cadı refestino tezgahı sivil bibila en insan hüküm ne kırıyor yani en ne giriyor bunu kontrol ediyor, en azad verdi, en otonom verdi, destek veriyor inan. O mesela hatta netwi yani mühime Semedku Bakurê Kurdistan'da Karani Bakurê Kurdistan'da rewşir ma aydın mama işte aydın bekişmayı mafam bikiri zapın tesiri yani ideoloji devlet mendi yani Bavarya inan Kurdistan Kurda kim bu ya yani gerek ama yani her türlü mezku kolonyalistan ra bakhalistı yani mezku inan ra azad bikiri o her şey mahur merkez yani kur asas Kurd Kurdistan bigere yani ser asas fikri Kurd Kurdistan seru yo
politika avam bitirin. Spas ki namra ahandık gerek spas dikin şu ber konudari kirin belki min ve aciz kirin ama doğrun. Aslında eğer şu anda pauze danışma perskeni şuma sekirin ka. Yani eğer millet aciz değil ama persan bilgirir zaman bu program ganıyor mazal pauze nakit. Ya ama persa bir geleni arındı. Ha. Aldı tamam. Valla temaşakerde öreceğim ma destaki yo yani yandanim aslında ko itade enbaz dostlar yo kahve çay pişim cevap mayana dom keni şöyle olmasa ki hava müzik no banatta de no banatta de müzik mabede müzik dari goşları bir tane hatta rayna maddesi Musa Barzaniye Nemir ciyana xwe de pêşmerge bû, serok bû, rêber bû, însanekî ku bi pêşiya hemû kesî evî jiyana xwe, hebûna xwe pêşkêşî doza milletê xwe kiribû. Em wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê xwe berdewamiya vê rêbaza ku ji bo doza Kurdistanê rêketiye û îro berdewam dibe em xwe perçeyekî ji wê dibînin. Nav civata xwe de wekî însanên xwe weke ê ku bi wî re kar dikirin şer dikin bi wekî formatê wan bû neger yani însanekî ji civatê bû ji ber wê zî mevî di muzulêm de Zanî dîroka Kurdistanê dîroka dema nêzik e li dunyayê li cîhanê û li hemû perçedin piştî 1958 da Mala Mustafa Barzanî wek bavê Kurd li dunyayê li cîhanê hat nasandin. Başka heval yazı başka peşniyar hebeş bu divanı emdikarin vanazi peşniyar bikin hene gelo va diyare peşniyari kiz bu divanetine peşniyari kino eme pişti rayu bira yakitiya van her du hezü partiyan eme idi tev وقت نونر ما پارتیا خود تصمیمی به دیوانه بکن امی ویدار بشدار عزیزده عزیز نکن و جان گلوان پیروز بکن و فرمو حوالم
دیوانه کرم کن و جای کن خیر آتنه هیویدان موی خوشی در باز به ام کنگرامه تیوش با کلتور و تاریخ ما bir jiyandin همه شما پیوردن نامی تفگر و پاکسر و رینا ذره و صافی را زاف سپاسداری کرد. تشکر. Gelek spas tekme meselемizin spas kanı tekme mesele. Amazı sernave telekan tevgeri teknolojik atak ve atak. ام دبیش من دیه دنکو یکی تیامه ده تیر نکر و ده هنوستا بهیز کرن و برفره کرنا یکی تیه بردوام بن. ام دزانم کو اف یکی تی دست پی کرده. ده حواله نیشا هونشی دزانم کو آگر و پیکن گور به چروس که دست پی کرده. ام دوی باوریه دنکو کنگره آمیا یکیتی سیاسی و ریخستنی ده ببه جروسکا یکیتی و یکویزی کردستانیان و ده ببه جروسکا یکگرتن و هفکاریا حیث نتویی و دموکراتیکی کردستان. جبویجی لباکر کردستان سیاست کاندمشینن دوی چا دکیمه بهمه لپرچه دیجیبه. ایرو هندوینن لکرکوک داگر کرد و کریگر تو پیگرتی وان دخوازن کرکوک اوز کرکوک هاتی داگر کرن جاره کدی داگر بکن وش کردا والا بکن دخوازن کردا شویدره در بکن. رفراندوم 2025 ایلون 2017 سرکوبونه ده کرکوک و او ناوچین که مجاره ماده 140 اوجی بشتاری رفراندوم بیو. کرکوک نفوساوی پرانی کردن لی عرب و ترکمن و آشوری کلدانی سوریانی جی دیدنن بشتارا رژه بشتاربونا خلقی رفراندوم سرکوبون کرکوک جواد سلیمانی و حولیر زیده کربو اریا ویجی زیده کربو خلقی و کرکوک کردستانه و ام سرکوبون الفاظن اب گله گرینگم دوی ام بیا بخوینی اویم بیرو الفاظن دوی کرکوک ناسنامه ندیاره اما کرکوک والا بکن بلا باش بزانه بگن خلق مد رفراندوم برسی باوندایه او ام جناب جاره کلی باند کن ما دا 140 یا قانون بگهن عراقی دوی برجیانی پر زلاله ما دا 140 ده خوشی کرکوک وگر بین سر کردستانه و دوی وگر پارلمنت و حکومت و سلوکاتی حریما کردستانه پشمرده کردستانه و همو پارتیان سیاسی گلمه دوید میواری ده یکرتیا خورد بکن باشوری کردستانه او داخوازا همو کردن چارپرچایه دوید جبو که به همبری باقای یکرتی بن و بکارن مادای 140 زودتری وقت بجیبه یکرتی خورد و لحق کرنا خورد پیوسته ده باشوری کردستانه آخافتن دا بگه از زرابا بای لحجه ما پیرکیا شیری را دادن و به تاریخی بلدیایی شایی پیرکی زازاکی را قصه بکری و نیزی وقت و ترگر و اندام هر در خستنی سیخ قیمت دانی زوان لحجه چه اتنیک دینی مذهبی لحجهی است چه قاس قیمت دانیجه اگر از به سرفراز گاده در همایی نو دا شخص بد دا
زمانهای ما لحچه مای کردکی زادتی میشینه ورا پارتیا ما رشبله که اصلا پروگرام پارتیا ما نواد بینی ما جاو ظافر حیبت بین دونی سوالی لهجه دیالکتی دینی مذهبی etnik grubu Kürdistan'da istiye teori milleti Kürdiya açık kası kıymet daiminden bu cey ne mezheban ne dinan ne lehçeyan açık kası benim o partiye magi siniyor rol misyon vizyon gana sen şunlara tedabbu hani ayraz dergini bana bu program partiye akva annevedi mağaz idi Kürdistan'ı Bakuri yani Kürdistan'ı Bakuri Kürdistan'ı Bakuri'de bir lehçe ki Türkiye esası isti. Kurmanşki Türkiye zazaki yani dersinin var Kurmanşki Hocaya genelde ses öğretti Cemal'den Zülfü Çerman'ı lehçe vardı. Allah'ın dinlediği lehçe esası isti. Gayet kıymet yeri aynı. Farklı yol lehçe bir rakşın Hayra sıva verir. Eğer tarih şans bölümü, fırsat bölümü Kürdistan. Pekuman em dejinlerinin wan sud verir. Spasdarên Partiyên Kurdistanî ne ku bi mesajên xwe û bi beşdariyên xwe proseya me û kongreya me geştir kirin. Em spasdarên hevalûn û hokirên pak û tevgerê ne ku bi hestên netewî û bi fedakarî ev proseya yekîtiyê bi serkeftî bi encam kirin. Bi hêviya îstikrar û berdewamiya yekrêziya yekgirtina partiya nû dubare silavan li we canik û camêran dikin û dibêjin hûn dubare bi xêr hatine kongreya. Yekîtiya hêzên Kurd û Kurdistanî temînata serkeftina doza neteweyî. Yekîtiya tedeke tevger û pakê li milletê Kurd û li hemû pêkhateyên Kurdistanê pîroz be. Em caneke din bangê xelkê xwe derdor siyaset û kadroyên siyasî dikin piştgiriyê bidin û di nava vê yekîtiyê de ciyê xwe bikin. Bila her serkeftin para milletê Kurd û Kurdistaniyan be. Bijî Kurd, bijî Kurdistan. Lê ne li ser dijminatiyê, ne li ser dijminatiya tu kesî. Em bi bîr û bawerî fikrên xwe dê nava gelê xwe de bişewilin. û ji bo milletê Kurd kî gavekê berme bavîjin merhevkariyê bike divê em amade bin du gav wan bavîjin. Ne be ji bo gavên stratejîk. Ji bo bes zimanê Kurdî jî em dikarin gavê bavîjin, em dikarin her kesê hewata xwe bimeşînin. îro li vê holê gelek kes û partî û rêxistin û kesayetên Kurd xelkê me li virê wan pir kêfxweş bimerinin. Sabûn xwaz henin, ê federasyonê diparêzin henin, ê otonomiyê, ê hewalatiya weke li gor qanûngehîn anayasal vatandaşlığın, ê ziman, ê kültür. Em giş dikarin li ser xalekê li hev bikin. Nasnama Kurdî divê vê qebûl kirin, zimanê Kurdî divê zimanê fermî, zimanê Kurdî divê zimanê perwerdeyê. Ma tu astem heye ku vê giş destê xwe nedin hev. Îro li Bakurê Kurdistanê du xebat pêwîst e. Xebatek li ser vê hişmengiya ku milletê Kurd heye, Kurdistan heye, statûya siyasî, coğrafî û netewî mafê me herî meşrûyê tu kes tê nikarin me vêya bigire. Ev xebatekê, xebata dexwazên acîl jî li gel vê xebateke. Divê em bikaribin ji bo milletê xwe di her warê jiyanê jî de alternatîfa xwe dînin. Îro li Tirkiye bi milyona Kurd dijîn.
ام داخوازن عاجل داخوازن میلیون کردن ترکیه و داخوازن کردن باکر کردستان 25 میلیون کرد کاری سرمانه دسته خودن هم خواهیم کن دوام دیواری ده بکاربن هم کرد دسته خودن هم جن ترکیه جوهر دوست و همال بندن دیواری ده پیدا بکن. ایرو باکر کردستان پیوستی اساسی اندویل موتور خود یا نتوی دموکراتیکا کردستانی و لگل فاقر نتویه به هشمندی نتوی و کردستانی دوام خواهیم مشاهده. و بريكو وجوارن شو ما بحثا اوي كرد سياستا بارتيا ما بارتيا ورا باريز كردستان لسر چار پارچه كردستان و تايبت لسر باشور كردستان فرصات هذا فرصة بيواري داجي امتكارن دوباره بكن آنها وقت ما گو پرسیوه هبن سر چاوا شما وازن چی پرسی مارا یا شما اشکال نامه بدی فران انبازی رز پرسانه انبازی یا شما فکر خواجی هم پرسیوه همجی اگر کسی که بخوازه و به کتاهی کاره دور و باوری خود جدی لازمه کرم کن تماشاکرده ارجعی نکا یعنی میوانی ما مسافری ما پرسان پرس بکری و ما جواب پرسان اینم بده که فرات دخوازی و برای اداره بکرد برای اداره بکرد دخوازی اره کجا برای که ایلامی وازن وجود وازن بیایی تا سنی زنیه سنی وازنی وابن گرو ها میکروفون تاوی böyle temaşakerde erceğin ki ambazma ilhami sert kaya pers kanı از من هرچی شما را فکر کشما و تمرین کن سکتی هر برای که دو آیا صدا دنیا شما را فکر شما اشکال ولی اگر که نه آل تمرین یا چون که نه آل بیرون نشان درست کردن نشان دستگیری جان که آل کدوم چی خودش Öyle Şuma de sergi Amerika'da yoga nakıl bıraktı. Şuma İsmail Hoşçakalın. Hoşçakalın uzak çekmişti. Şimdi şuma var. Hem metodun var ilacını konuşsa ama hem var. Ama tarım spor var. Terör Kurdistan çıkan, Civali çıkan yani hepsi makiler terör böyle. Bu yok ki yapmıyor. Ama bu demokrasi yok. Hatta dünya mali sonra mesela bu arada ne var? Bayağı bir mali devre sanki diyor da bak çok bir şey böyle. Bu arada normal o zaklar var. Ama sana o var mı? Bak bir çevreler var mı? Kanun ne? Kanun ne? Mesela sonra ideoloji da dersin. Ama eğer sosyalistler kamu yapıyorlar. Beraber kapı sosyalistler kabul etmiyor. Ne tema beşler bahset ne diyorsun? Eğer şükür eğer kâme koydum endişe taraflar muhakkak madde zemine her dünyanın yaptığı demokrasinin seviyorlar yaptığı leşleri. Eğer mali kurtarlar çıkarır kampanya ifade edilir. Eğer ki hakikaten Kürdistan'ı bırakırsa karışımlar olursa İstanbul, Kosovo, Liberalbo, Şimal Fatih Kayık'ta sportlara persamız var. Diyorlar da. Buralar Müslüman Şarap, Şaraferiya, Kürdistan. Ama Müslümanlık Kürdistan üretleri. Ama sen bütün merkezlere her zaman Kürdistan şarafı. Yani metot çık. Her zaman. Böyle yapalım. Tek serin çok her sakı kaki ilhami dikano
هسا گزاف مهمه هسا اساسیه هسا پرکتیکه یعنی پارتیا ما یازی کام پارتی بن اواب بکن program خود سنی رونا سنی چی رند مثلا واب نشو آن مهمه چاره سرکردشی پرسا کرد کردستان ده کو مردم سب کرو حیات ده پرکتیک ده سب کرو سنی نینا جا بیارو انا پرس تنه پرسا پارتیا و پاریزانی کردستانی نیا همه پرسی پارتیان بینانا همه ولاد پاروریگی خسری روشتاگیری نوشتوی کردان کیورن علاقه در کنا پارتیا ما تایبت دیچی دانا خودر یو استراتژیک هدف پارتی ما استی program ما ifade کرده ما وانی که پرسا کردی کردستانی ما نگویم پرسا کردان پرسا کرد کردستانی پرسا قدری خود تعیین کردیشو قدری خود تعیین کردیش یعنی وقت دوستی نی باشور دبیجیم حق تخریری مسیر جبو کردا جبو ملتی کرد تیوی واقعی کو چهار پارچه دا کرد وقت ملت قدر خود تعیین بکن او تقابلی بگور شرط و مرجع دوی پارچه دا اگر اتونومی ده اگر فدراسیون ده و هدف دعوی استراتژیک هدف کردستان اکی سر بخواه قدر تعیین کرنا حق خود تیوی واقعی پارتیامه وک استراتژیک هدف پارتیامه اوه لی ایرو روش خرابه روش گرانه شرط و مرج دست نادن که ام بیشن جو ایرو هماسی بی ام کردستانه که سر بخواه کارن آبا بکن یا جی فدرال نما پارتیامه 18 خانه دا طلبین خوین آجیل هنه وان طلبین خوین آجیل دا این بنگهی دبیجه که ایرو سیاست که روجانه ناف خلقی دا مرد بکه ام ملت کنن بیان تاویز دادن کی چی دبیجه بلا بیجه لهر داری دا هم ببین ام ملت کنن وقت ترک عرب عجم و ملت دینی چاوان ام ملت کنن یا ام حتی جمع ام بیا بیجه جغرافیا مهیه کردستانه بیا دا ام تاویز نده نابی پارتیا مدش که هیه زمانی مهیه ام زمانی خواه زمانی نه بر اسیمیلاسیونه ام خودی درکون و دوباره ترکیه ده که شرط دموکراتیک پیک وره ام بیجن ترکیه ده آنای اساکی دوباره شرط دموکراتیک آنای اساکی او هبه و هبونا کردا و ملتی ده بی قبول کرن یکتیا ناو کردایی و اتفاقه که یاجی خباته که به دموکراتین به ناموس ایکول ترکیه ده هنن هجمارا وان کم به یاجی هیز دور و در دوارا دانستان ام بکن لی آهیری مهم امکاره بن خلق که سر وان طلب عاجل بینن با هفو دو اوجی دوان شرطه دا نه تنه بی یک پارتی دبه پارتی کردستانی که هنن باکوری کردستانی بی اتفاقه که یا همکاریه که بسیط به یا جی اتفاقه که ملی به امورن با هفو دو کارن وان طلبین خوی عاجل بسر دولت ترک بسر پارتی سیاسی که ترکیه دا هنن فرض بکن ببین وقت قوته که بسر وان بازاریه که قوته که دستی ندا هبه کن وقتا امرو نشتن دما بجارتنا دا دما هفدیتنا دا هم بیجن وای دخوازی ما اول دخوازی ملتی کرد نتنی پارتیانه پراتیکی دا اساس سیاست همه به اول وقت نگو شرط براستی گرانن ام تشتی مزن وقت پارتی نابیجن دیوار ده مجن توازینن لحتاج دست نبی ام تشتی وابا اصرار بکن yani bi Kürtî
تو کرمانشکی و زازاکی کرمکی چیواجی چیگو ککسلیم و tamam program partide yani Estok'u Persa Kürdistan ancak temsilkari Kürdan o temsilkari devletin yani kolonyalist Türkiye yani bir yevca ya kısa bikiri bir piye buna yani çareser kerdin. Yani PVK evi nikena ku parlamentoyu Türkiye ancak hükümeti Türkiye Persa Kürdistan çareser bitiyor. Asas Persa Kürdistan galata ama çiyo bin kuma ne diyor orada ama Persa Kürdistan. Yani Persa Kürdistan Çin yap Kürdistan Kürday artı ser yani cüyeni artı seri şarbu erdinan işgal kerdo biya Persa Kürdistan. Yani Pers asas kolonyalisti yani Pers Kürdistan niye? Yani mesela o çi yani bir o pestir sapayet bejer derve şiddet hamu re u alavan hamu hacetan dikare yani karbine yani çalakin sivil yani bir gece armancın bu belki yani kırkı got yani PVK nevi Bavariye da ku meclisa Türkiye ancak hükümetteki Türkiye yani Persa Kürdistan çareser bike. Ancak temsilkarin milleti Kürdü, temsilkarin Türkiye verin cemhev yani behevra çareseri ki bibinin. Ve ki evci berçi yani na Bakırı Kürdistan'ı da hinek rejim çareseri parlamentoydu. Yani hem tüm ne Bavariye'den ku çareseri ya Persa Kürdistan parlamentoya Türkiye'de. Yani parlamentoya Türkiye vere serhev o Persa Kürdistan çareser bike yani PVK ve Bavariye'de nenej berwe ki senin got ve em behizbin. Yani ve Kürt behizbin, be kuvvetbin, iktisadi bejim yani benav be khir yani ser masayı runun. Benav be khir kısı bikin yani hem li velat hindri velatı hem li dünyayı benav be khir derkebin qada şeri, qada tekuşini. Böyle yani. Şöyle ki bir havale kupursevan hebben. Kirgizi aşkım. Nabil Muhammed Trisal Brez Muhammed Selim var. Bunlar partiya Tarihi Kurdistan yani وذلك اشتغلنا زمان براسي ونيجي نبروزا ومشاغل وقرار يعني بمانيفستو هذا تشوزيكا هذا او سيفيل كوماني تركي وطن الانسان حقاري ما في مروبا دايتي شبيه مارس عملي اقاليم مشوجيات يعني وهندس كن وهندس بكن يعني تشد وهندس نشلو من هذا الكلام بس Ya وقتا me bahsa siyaseta partiya xwe kir me got partiya me partiyekî sivîl, demokratîk û yasayî ye yani kanûnî ye watan dibêjin partiyekî sivîl e û Seyid Xan vekir qismen ew mesele yani em gor imkanên ku li gor şart û mercan heta ji me bê ew rêxistinên ku te nav kirin wek însan haklarî derneyê wek dayîkên şemiyê wek meçhûlên cinayetên meşhûr ku em dizanin me meşhûr in û evkêdinê em xwe parçekî viya dibînin ne tenê viya wek me programa xwe de jî îfade kiriye xwezayî yani tabiat çewre sorunê hem Kurdistanê hem Tirkiyeyê hem dinyayê de em xwe parçekî viya dibînin sivîl hereketekî dibînin û heta rêxistinekî partiyekî siyasî bi her kanala de bi her warî de
civat nav civatê da nebe rêxistinên civakî ê meslekî ê hukukî bin, avukata bin, doktora bin, mühendîsa bin, bi wan re têkiliyekî baş nedîne, wan jî nexîne nav têkoşîna netewî ya ji bi wan re danûsandinekî ew nebe, nikare siyaseta xwe da derkeve, ya da em xwedî prensîbekî, çerçevekî em ji vê re dibêjin ku wek partî lazim e em peymanekî civakî yani toplumsal sözleşmekî bînin. Peymanekî civakî bi vî manî de em dibêjin ku navbera partiya siyasî û civatê xwe da milletê xwe da ji her sinif, her tebeqa, her dîn, her mezheb, her ol, her ziman, her lehçe û zarava û gundî bin, esnaf bin, bacarî bin, bi wara lehevhatinekî hebe lehevhatinekî modern, sivîl, demokratîk. Ha em dikarin vîya çi qasî pêk bînin tiştên perspektîfa me heye. Wek me got em mütewazînin, em ku mezin nakin. Hasî ku quweta me heye em piştgiriya tiştê ku berê Cenab-ı te jî got, dayikên ew ê muqeddesin şemiya her yekî evladên xwe vinda kirine û sê çar sale belkî zêdetir e berxwe didin. Lazim e em xwedî derkevin ê hemû qadên civakê derkeve. Eger partiyekî viya nede berxwe ji xwe watîniya xwe, wazîfa xwe a siyasî û civakî nikare pêk bîne. Îro got quweta xwe ancak em karin wan tiştan bikin. Spas. Ambazê bînî ku persîne bi wazê pers bikeve. Ya itadazı çivat yani berê got ama ne sakin yani tabi livir da ciddi siyaset yani yekî mi got siyaseta totaliterizm ku yani dixwaze her tiştî kontrola bidabe. Bakurê Kurdistanê da em wî dijin, em wî jiyane. Mesela salên nodî da an ji berê nodî li hemû derên Kurdistanê komelên mafê mirova hatin avakirinê. Komelên mafê mirova pir berreng bûn. Yani ji her aliyê civatê, ji her partiya siyasî ya Kurdistanê kadro têda hebûn. Yani pir xebatên baş kirin lê piştra yani hineka girin bin kontrola xwe û bê işlev dibêjin. Yani çi kirin yani kirin ciyê xwe heta îdeolojîk. Yani en civatên ew ê em bi komelên din jî wisa yani em bêjin baro. Yani baro ji gava yek rexistin bigire bin kontrola xwe ew bêkir dimîne. Yani dibe bêkir û Bakurê Kurdistanê da ew pirsgirêkê pir giring e yani. Komelên em bêjin komelên olî. Yani salên nodî virva wekî min got em heştê virva ew mesela sivîl komelên sivîl pir hemû dinyayê da yani pir hat belakirinê li Tirkiye jî komelên Aleviya mesela dixwastin pir rexistin bikin. Komelên xwe ava kirin. Devlet dest avê dixwast bigire bin kontrola xwe û hin partiyên din ku hêzin ewana jî dest avê yani her yek ji komela xwe ya Alevîtiyê saz kirin. Yani hinek ya mesela dîsa devlet camiyên xwe ava kirin, hin rexistinên din camiyên xwe ava kirin. Yani bi her du jî ew her du jî dijî demokratîze bûyîna civakê ye. Yani em bêjin hewceye Alevî xwe organize bikin. Hewce dîndar, Sünnî, Ezidî, Kakayî yani çi ol û mezhebên li Kurdistanê hene li gor hewcetiyên xwe organize bikin. Di partiyên siyasî divê mi got müdahala vê warê sivîl nekin. Yani evana oturum bêlin ew karê xwe bikin. Lê çi dibe partiyên yani ku bihêz çünkü ji mejiya Jacobenizmê tin, mejiya Stalinizmê tin yani ew Jacobenizm, elitizm ji wê xelas nebûne. O digirin bin kontrola xwe bêker dikin. Yani edê tu diçî nizanin komelên Aleviya resmekî akil vekiriya tu diçî komelên
endin Resul Mustafa Kemal Hazreti Ali yani kelekaya ve çalaka Hazreti Ali Mustafa Kemal'e endince tiştindin işber ve ev yani giringe parti ve keveke servi bisekre yani her aliye cevap da hebe hemu varin sivil da hebe le müdahale neke bana otonom beyle ev ligor havceti ve korrefestin. Rakibin ambazı kuperşine bide. زور سپاس بکنم سیمیناری هم دیگه حکومت دموکراتیک کردستان آمده بود. من 2% از ضرر پاشو از وقتی پارتی و پارتی و خارج کردستان حتی چه حد رحمت پاشو هست و رحمت عبدوات وقتی پاشو آمده. مثلا که حالا دیگه نبلر نباید پاشوره. و یاد رجی اول پاشو قومیتن ام وقتی مثلا اشتباه که حتی شلاتزه مثل که 400 گندتمه والا کنه شهر ترکیه یه پکته نه کل آمریکا از مثلا کل منطقه شروع زاید آمریکا تو هر شلاتزه یعنی کل شهر ایدر که و کیلومتره که یان که پکته در بکنید یان که در بکنید هدرست هوا وکی تارتی والا خارج کردستانه هوا چه هدرست هست و اول سه روزه که شما مصطفی شاه سلیمانیه میشه که آلوز وکی سیاسی وکی پارتی ها چه هدرست هست منده ایتریشن آسایش سلیمانی اندامه که حدکه یا پارتی دموکراتیک یا ایران تسلیم ایران که هوا چه هدرست هست ضربه هوا چی که بیان جارێکی دیام سپاس دکن و سەرناوی پارتی دموکراتی کوردستان دەشداری جبینامە ببن و لە عینی ئەوایی پلێنەی باکوژی ئەم دیسا سپاس دکن پارتی یەکیتی کوردستان سپاس دکن و دەشدار ببن ئەو پرساک و جەنابێ te dike bi rastî rojeva pevekê dayî Parêzê Kurdistanê û rêxistinên Partiyên Kurdistanê ku li ser xeta Kurd û Kurdistanê aynî pirs di rojeva wan de jî partiya me ji roja ewwelê ji kongra xwe a avakirinê û dûra bi heyetekî çû Başûrê Kurdistanê serî da rêzdar Serok Mesûd Barzanî re rûniştin dûra jî bi mektebî sîya rûniştin em tiştên xwên ên hedefên xwên programê da ên siyasî û hem jî siyaseta xwe a li ser Başûrê Kurdistanê û li ser parçeyên dinê jî anî ziman ez carekî dî dixwazim ew siyaseta partiya me dubare bikin belkî hinekî wext bigire lê wîsa jî ne zêde partiya me Kurdistan wek welatekî dike her çi qas parçe bû jî Kurdistan yek Kurdistan milletê Kurd her çi qas bû çar parçe jî yek millet wek Serok Gazî Muhammed got min yek Kurdistan min yek milletî Kurd em ser wasiyeta wî li gor ewka wî Kurdistanê yek welat milletê Kurd yek millet dibînin lê rastiyekî heyî ku dijminan parçe kirine her parçe li gor şert û mercê xwe partiyên xwe ava kirine stratejiya wan heyî statûya wan heyî statûya ku destkeftiyên ku Başûrê Kurdistanê de heye bi rastî tiştekî dîrokî ye em wek Partiya Welatparêzanê Kurdistan vê destkeftina milletê Kurd û çar parçe dibînin û xwer wazîfekî watiniyekî millî dibînin ku bi her awî piştgirî bikin biparêzin nayê mehnê ku kemasî û xeletiyê ku hebin bi zimanekî dostane bi zimanekî biratiyê ji wara bêjin bê ku em her tiştî ra bêjin wallahu rastin û wiha ye bê ku em benda hinek tiştên maddî û evê bin em piştgiriya xwe me diyar kiriye îro jî diyar dikin Kurdistan
نا باشور ستاتیه کوهی و بریارا رفراندوم سرخابونا کردستانی دیروکینن و نتنی باشور کردستانن دستکفتی ملت کرده لهناك بروبلمين باشوجي هنن بالراستی وسيكي قاوا بريز كات مسعود وبريز مام جلال طلاباني نظام شكوري وقت دستي خدا هاوي دو لهفاتنه كي إعلان كرن عند الزانين كو دستكفتين باشوري كردستاني نتيجة وي لهفاتنه وبالدوستاني آليكاريا اي وقت امریکا و دوست اروپیا او دستکفتن جوی روزی دا دست به حتی ایرو تی ایرو او دمکیه آراستی لباشور برد اوی دیچه پارتی دموکراتی کردستان و یکتیمی مجتمعی کردستان جهر دو دور بکرن ام خوک او نابینن حاکم نابینن او وحی لی ام پروگرام خدا جمعیتی نگل او کدابیتی وقت هیئت پارتیان چون سردانی پارتی دموکراتی کردستان و سروک پرزیدنت مسعود بارزانی جمعیت دیار کرده ام قیمت کی مزن دادن ایکو خطا ملی دپارز پارتی دموکراتی کردستان پرزیدنت سروک مسعود بارزانی وی خطی تمثیل دکن دیار کریه آنا ما دخواست به یکتی اجتماعی کردستان را جمع دعوا کرد و لازمه مخواست نه که ام دبیم ایلا ام یک آلی را هیچی ام بنده برسی وانم بازی کتیه ما دانستانبول ما بزارا جی هبن چک دبابلا بده اوجی وک هیزی کی کردستانی ده هی ام دبینن لیدمکی راستی تشتغلتی دکن işgal kırnak Kerkuk'e uverda bilhassa siyaset roj bir roj başladığı diçe em vek parti em vek PVK dixwazin yekîtînî İçtimai Kurdistan rojekî zûtir problemên ê nafayî hal bike berê her tiştî û dûra bi Partî Demokratîk Kurdistan re li hev ye tu rêkî dî tuneyî ji bo Başûrê Kurdistanê berê یکتی اجتماعی کردستان خود صافی بکنن خدا صافی ده جواب پروبلم وان جوان منکونه جوان تی دورا مسئولیت پارتی دموکراتی کردستان کو براستی رن حسانی جی بده اگر پیوست به هنک تاویزا جی بده جبو یکتی ملی آکردان نوها به علی که ایران علی که ترکیه علی که باغداد علی که دا اوی her yak Müslüman dilize enbiya nafazın. Bu Başur Kurdistan'ı tekrar dikim. Yekiti Müslüman Kurdistan roji kizkuru xo vegere, milleti Kurd vegere, Kurdistan'ı vegere, problem safi bike o Parti Demokratik Kurdistan o hizbin dinera rune ser yekitiya milli demokratik parlamento bikin parlamentoya milli leşkeri peşmerge bikin ceyşeki لشکری نتیجی و همون سازگاه و دستگاه و این ملی و این ملتی کرد نه حزبایی بند نه پارتی دموکراتیک کردستان نه یکتی اجتماعی کردستان بند این ملتی کرد بند در وی چاره کی چاره سریه کی تنیه مثلا اویداجی راستی تر پر تداخلی باشور کردستانی کرنه نتنه داره کردستانی روجاواجی لکیدری حتی دنیای دا کیدری دا دستکفتی کرده هبن تر زماندریجی دکن تر مداخله دکن و تر ناخوازن ژاپنیا کورسا کرمانجی آوا کریه دبیت چما کورسا کرمانجی آوا یا وی نقطه اگر لبهیوه کرد تشتکی آوا بکن دولت تر جیبه هر خراب بکن حتی وی نقطه بطیبتی باشور سیاست PKK کو کیرا خدمت دکه زیده کن دور خو هر کس شیروه دکن انتظانن بوی سبب کو دولت ها ترک زمین چه دکه فرصات بده امکان بده کو تداخلی هندری بکه هر چی قاس اوی PKK وی فرصاتی بده جی
لهدف وان ميثاق ملية ونظام ميثاق ملي وقت عثمانية فليشين بوصلوا كركو كشتيدا آخر كردستاني ديسا لسرقو بزدرينة هدف وان أبا لما كردابا ايكو خدمت فيها هنن من آخرتنا خدا دو سراسری کردستان 4 پارچه کردستان اینا 2 خط هنن خط ملی هی و خط حکومت به بغداد به تهران به آنکره به شامی را گری بده لباشور جی او خط وی خدمت بکه بجمن را لباکور جی لروجاوا جی حتی نقطه روجلات جی ام دیجی وینن ام دیجن کو پکا که دملدست دوج اولیا سیاست کو برده شر ترکان نخینه ناو آخر کردستانی و حقی وانتونه کو لودری مشکله و پروگرام درخینه کو فرصات کو او بده کیس بده دولت ها ترک و هر حتی دقوقی حتی که بری چوی انتاقید بکن و ام پرج عجزن ملت کرد یا عجزه به کردی ور بیجن و لسر روجاوای کردستان جی سیاست پارتیا ما اوه کو پیمانا حولره و پیمانا دهوقه پیک وره پیمانا حولره پیمانا دهوقه و رزدار مسعود بارزانی و حتی درجه که هزین koalisyon Amerika evji dibin beşdariya wan da û ên hêzên ku anha Kurdistanê ew de henin rojava da henin rûniştin çerçeve danîn û çerçeve Kurdî bi ewa bû Kurdên ku li Kurdistana Sûrînin lazim e li ser programekî li ser hedefekî siyasî dura îdarî dura askerî li hev bikin û werin ba hevî gorme jî problema ku li Kurdistana bin xet li Sûrî heyî jî ancak li gor çerçeva peymana hewlêr û dihokê jî çareser bibe. Li dîsa vegerin Başûrê Kurdistanê xeterekî mezin dayî û tirsa hemû Kurdên welatparêz ew e ku ev destektiyên me roj bi roj dest biçin em vê firsatî nedin banga Partiya Welatparêzanê Kurdistan ev e ji Yekîtîn Îjtimara Partî Demokrata û hêzên dinê ra bi rastî muşkilên xwe hal bikin rojekî zûtir li hev bikin û îtîfaqekî millî parlamentekî millî ada bikin. Spas bê spas pekserim ez ten yek cümle bêjim yani ew kevne shopping ku ew em bêjin rexistinên ku Partiya Welatparêzên Kurdistan ava kirine sala 1991 bir bak destkeftiyên Başûrê Kurdistanê diparêzin. Yani bira kekselin got ama yani yek xetekî kanun heye em yani hükümeta Başûrê Kurdistan meşru dibîne. Hilbijartinên ku ji nodu dû bir bak li Başûrê Kurdistanê da tên kirinê bi ber çavê hemû dunyayê tên kirinê heta niha tir rexistinê ki dunyayê negotiye ku ew hilbijartin hilbijartinê da stehtekarî heye. Hemû hêzên navnetewî ew hilbijartina da amade bûne heta ne hemû hêzên navnetewî gotine ku ew hilbijartin yani em bêjin bi rast bi ser astên demokrasî hatine çêkirine ji ber wê her Kurd ne her Kurd yani her kesê ku li dunyayê da dijiye dibe ew desthilatdariya Kurdistan hikûmeta Kurdistan parlamentoya Kurdistan hikûmeta Kurdistan qebûl bike desthilatdariyê wan qebûl bike hêzên parçeyên Kurdistanê din ku ji li wê derê dixwazî bu çekdar nabe yani hêzekî din yê din li ser ew erdê bê desthilatdariya hikûmeta Kurdistanê nikare çekdar be. Em vî red dikin. O bi awiyê bi şeweyê din jî eger dixwaze li wê derê siyaset bike li wê derê bimîne dibe hürmeta wî hikûmeta Kurdistanê ra hebe. Yasayên kanûnên Kurdistanê ra hebe.
yani bir Ali da yani per parti olarak Paris'in Kurdistan per bekiri tesraftariya Kurdistan'a başvuru kabul dike o dve herkes kabul bike. Mesela din keksilim bekri tişne got az buqa tevekej dije ku ser Ardi Kurdistan yek politikvani ki partiye ki din vere girtin o vere bu vere dest bidip yani bidin devletin din. Yani eğer vedleri süd şikriye yeki politikvan anji endami partiye ki din Kurdistan'a başlığı da süd şikriye tavan şikriye dibe ve deri vere girtin ve deri vere darzandı. Dibe tüccar yani nedin devletin yani paspas. Vakitleri havalekum. Türkiye yani beje. Yaratına Nirvana Hamda Sıra Burket Seyfani Kesselin Monumara Kontrol Etmenler Laksına Na Esfazın yani kadar sağlık bu Partiye valla parayı tutsana Esfazın konkret yani Bunları sağlık yeri Kürdistan'a bakıp Partiye valla parayı Kurdistan çıkabat gibi yani konkret o durumda mesela kendi bacayı Kurdistan'da teşkilatı yapan avar gibi. Yani Kürtsa ekmeği, Kürtsa düğünün yani bu yıllık temsilcileri hatta netevi, hatta milli bunu Kurdistan'da eser tabi bir seyir bir yapar. Behez gibi bir alternatif plan, proje ve strateji var bu peşaroj için. Spas. Nasıl? Pırsaki pır zor. Ya tabii salekiye partiye ama ciyana ve siyasi her çıkas dîrok ama dîrokekî dûr û dirêj be lêvek partiyekî nû salekî berê me dava kir wextekî dûr û dirêj ji bo reorganizasyonê yani navxwe da û derxwe organize bike li Kurdistanê da heya dema nêzik astengên hukukî hebûn ji bo ku em karibin hinek bacar û qezayên ku em têda henin û em dikarin em bêjin kongrên xwe bikin û îdarên xwe yönetimên xwe ê derê ew bikin hukûqen asteng hebû ser navê pakê ji bo ku me navê xwe guherandiye me kiriye teveke me nexwest ser vî navê em ew bikin benda qerara yargitayê bûn ku navê me qebûl bibe em ser navê xwe teveke kongreyên xwe pêk bînin piştê ku navê me hatiye qebûlkirin qasê ku ez dizanim Diyarbekir em bêjin du ciyada Mêrdîn Batmane û belkî wan roja xaya me tune be wanê yani 4-5 ciyada wek teşkilatê me wek evê me henin lê heta serhadê heta Qers û Avrî û Çolemerg û derên dinê jî aliyê dinê da jî Tirkiyeyê da İstanbul û Ankara, İzmir, Antalya, Mersin li wan dera jî di ewka programa me da ye ku em hêzên neyî ku heyî em bidin hev qasê ku em karin di kongreyên xwe ên wan dera jî pêk bînin lê wek me got bi rastî şert û merc giran in û em jî di ewa xwe dizanin yani quweta xwe qafesta xwe dizanin em naxwazin ama tenê hinek ciyada li ser kazê navê me hebe ku îlça
او کامه هیا یعنی کنگره خود چه کریه ام جیب و ام هنن براستی ام هنن بازم او بکن سیاست همه آپراتیک جیوه پلان و پروژه دور و درج بگمان هر پارتی وقتا او که پروگرام خود چه بکه هدف این خوین دور و درج استراتژیک و هدف این خوین این نزدیک یعنی عاجل تثبیت بکه وقت مگو یعنی حتی سرخبون کردستانی اتونومی فدراسیون او پیواجوی که دیوکیه آنها به روش ایروین و انجبیات دورن لی پرکتیکی دا جیان دا دما نزدیک دا دواره چند زمان چندی دا پروژه ما هنن اگر امکانی ما دست بده مثلا امدلا پلاتفورم ما زمانی کردی دانن حوالی ما اکتیفه و حوالی ما که باران بوسکان جی گوت امدلا پلاتفورم گروه خبات یا واقعی دانن که 27 ساله خبات خود دومینه خوبارا واقع در دخیله فرهنگ و تشتی و ها دخیله دیسا دناو گروه کرمانجیه ده که دبن ریوبریا استیا کرد پاریسی دا جنیز 30 سالایی هم دویدری دا جنوک پارتی هم پشتگیری ددن هم فیلی دناو دانن ما باخواز هی ما ام بازن حول ددن کل دیار بکری سنتره کی کلتوری جبو جوان کردا آبا بکن او پلان لی نای معنی کو ایرو یا سبی ام دکارن او امکانا بخوازه امکان مادی بخوازه وقت مگو پارتیا ما به فداکاری و به آلیکاری و دستگاه اندام خو دوست خو خلقی نخو اداره کریه جبو پروژه وها مزن پروژه مهنن برکو سال هفته ام بزانن وقتا بریوی ددکو آوا بدو ددکا دهشکا ده آسک در ددکا گرده تشتین وها کتله ددان هر خورد ددان هر او او زمین پر قلسه خلق پر زحمتی مادی دکشینه ترسی ظلم هی زورداری هی خلق چکی دور و ما تاقید بکه و که فیلی خوناده در هنکتشتا به پروژه نینو وقت وها هنن در ویجی هم بیجی مثلا وشانیه چارپل مدیا که هم بزانن وشانه ام خورد بکن پلاتفورم خوین این سوسیال مدیا هم خورد بکن پروژه ما بنگهی و اساسی جی یکتیه که کردان بکاربن حتیش دست مدی ام حول بدن که یکتیه بکنن پروژه اساسی بنگهی آکو جیرو کدرا لازمه بری هر تشتی او پارتیه که بکارن ورن با هدودو از وکری ناو بکن پارتی سوسیالیستی کردستان پسکه پارتی حق و آزادی کردستان خاخ پارتی قسمه که پارتی دموکراتی کردستان و ترکیه یعنی 3-4 آلین وانا و قادرین سر بخواه روشنبین این کردان حتی وانا راستیجی پلاتفورم که ملی دانین با هر دو ان یک و نه پوکه نه پسکه نه حقبار ام نکارن پروژه جدی مزل پیک بینن بی ترسی تنی بشکینن باوری بدن خلق خود که دیسا وقت سال هفته حتی درجه 8 ام بکن اکتیفه به گمان پروژه وها بکری هنن و پروژه که ام نا خدا بکریدن سر پروژه نوی وها جی هنن لی دیسا جی وقت سیخان رو پرسه که گرانه ماره برخو هنه تشتان نبیجه گریدای شاک و مرج و امکان هنه سپاس سرشاوه کرم کنی؟ سرشاوه زور ممنون bazı arkadaşlarımız belki kurbancı Zazaki tam olarak anlamıyorum. Birileri adam soru sorma konusunda
büyük konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Yani kurmancı ya da Zazaki dilinde soru soramayan arkadaşlar varsa Türkçe'de de soru sorabilirler. Yani evveli kubek kurmancı ya Zazaki ne yani karnı fırsatı bakın eğer hemen bu zamanı Türkiye'de karnı fırsatı. Ben bakalım. Eğer fırsatı ne bu? Eğer Çünkü yok bu kısım var mı? Regavem davi bu seminere yani davi bütün seminere ko bisam spasiyat tamamı minare partiya ve başlara dikkat kova ve roja yekşeme roja ve kova ahmer azadan ve hatmeleri ve vakti kudam vak komita Hollanda partiya ve Ratmarın Kurdistan spasiya ve hemuvadakan gelek spasiya. Reyna mapê ziwanê xwe û şîrên vacê Tirkiya ve Zazakî va şîrîn o. Mar zaf şîrîn ama bi qisê vacê yani no den havdı yo navê ma yo dostî ma û biryan siyasî nê rojon şu Rahmet Ahmet Koç Ahmet Koç bi xwe nêzî ezvacî سران هشتی شهر و شهر شتانزده نویده دوست ما به اون وقت نامه örgütü ma خستن ما تقدر کوک بی امیدی مارده مانانی ورده علاج رحمت بکرو و وصله پیه لازمونی وشبو الله صبر بیان بده بجمع وشت ازواجی حق و حقوقو و مازانی که خیلی که مردمی طور جنازه یا کردستان ترکیه یا نه که دشتاری نه کنگرهش مازی ببینیم ماره اینا سپاس کنیم هم کمیته هولاندا پروکه و هم زید دشتاری بودیم که نه کنگرهش نه توپلانتی خیلی ما تشکر کنیم بله از سپاس میکنم بو وقت اون یکی که خراب کرده روزا یکشم روزا بپلانه هاتن برا مقداری کرن و پشتگیری میکرن gelek سپاس میکنم بله از نه بو برنامه مدراسyon بکنم تماشا کرده ارجاعی ماونا آمه پریو برنامه بیرو باته همه انبازی کوش ما آمه ایتا ما گوشتاری کن نوروژو یوشم وقت قداما شمارزا سپاس کنار و همه انبازانی که خود ما گوشتاری کن اینا رو سپاس کنار انبازی که به کومنتاران پاشتا ما جر سپاس کنار و انبازی تکنیک تایبتی اوزان رضا سپاس کنار بمانه نوشیه ده حتی برنامه او بید